Nummer 5. Lukas 2:40. And the child grew and waxed strong in spirit. Det er så bare åren her. In spirit. Waxed strong in spirit. Førska. Og badne vaks og gjørdist størst ui anda. Gjørdist størst ui anda. Ui anda. Gamla danska 2:40. Og barnet vokste og blev sterkt i ånden. Luther. Aber das Kind wuchs und ward stark im Geist. Im Geist, i andan. Og i anda. Hva sier så dal? 2:40, hva sier så dal? Men barnet vaks og styrsnei. Ønskmår. Styrsnei. Ikke i anda. Og Victor, men badne vaks og var størst. 2 år mangla. 2 år mangla som King James, Luther og gamla danska og sjåvande føreska King James. Her var vi. Det her tuttar etter dratta teksten. Halleluja. Ja. Takk og lov. Amen.